Yes, mwaka uliopita tulifanya na NYS na pesa zile natumia ya NYS ni zile tunapatiwa kwa Constituency Roads Committee ya kurepair lami na hizo. Lakini saa zingine najaribu kufanya kazi zingine ile itaweza kusaidia wananchi zaidi. So we try to maneuver that way. Pia sifai kutumia NYS, nafaa kutumia contracting. Lakini nilijaribu 2013, 14, 15 nikapeana contract na nikaona barabara nikafanya only 4 ama 5 roads kwa ile pesa tulikuwa tunapata wakati ule. Lakini when nilifanya force account with NYS ama MTF, hata MTF nimewahi kutumia, ile governor anatumia, nimewahi kutumia zamani, lakini walinisumbua, hawakunifanyia na pesa ilipotea hapo kidogo, lakini tulipatia at the end of